Kapitan Inteng! Saan ka di asi ka ni Buyait? Apay nga ka di tawi? Saan ka di asi kamot ni Manong Kwarog? Apay nga da kamot ditoy? Ha? Ay, addaak di tawi. Tadituyak ket nga rod nga agnanaad. Sika ngay, ijemot ka bang alugar ti pagnanaadam. Nagnagna ka di nga imay di tawi? Tawan mo tricycle ko, Manong. Naglugan ka kumaa. Awan nga rodlugan ko. Di ka di makawawat, Manong. Ha? Tasyak paikit din ti sana makawawat. Naglugan ka kumaa iti pampasahiro alugan ti kayat ko asawain. Awan pa'y matinted mo kanya kapag bayad ko iti pagtugawak iti lugan. San ka di ngagbayad ka? No aglugan ka, Manong? Ay, nagrigat ka lagi din nakasarsarita niya. San ka nga na makisarsarita kanyak ano marigatan ka, Manong? Kasjay lang dayjay. Ha? Ay, papanam ngay nga raod mo yait. San ka di ataga dito'y ka, Manong? Apay adinak ayaban ni Jebalay mo. Kuna ni maestrami, no adda ka no ganggan na at ayaban iti balay. San ka di akasta, Manong? Ha? Ay, adda papanak, ket awang kadwa mi Jebalay ikaw. Intalangan ije balay ni Uncle Inteng. Ha? Di ka di apong kwa kalbo, adakkel ti tiyan na. Di pakpak ulan niya apong banang iti balunet, Manong. Ha? Makapakatawa kamot nga ubeng. Intan, tamala daw ako niti papanak. Ingkan iti papanam, tainak met ije balay da apong Inteng. Makawayas ka ka di amapan? Nakawaya saktupay tinagapwat. Asidag met dito iti balay da apong. Saan damot nga imalis iti balay, Manong? Ha? Sige, mapan ka nga rudan iti balay da Uncle Inteng. Ayaws. Saanin asyak ti ibabaunda. Taadan ni Buyet nga ibaunda. Inteng, apay anak kami suot ka. Anya ka de ti parikot mo. Pagawi deman day tasimbang bay nga ubing. Itangiwat mo, mangagna ka. Eh. Apay ko maapagawidam. Kakaasya si Mangbay, pagawidam kit den. Ay, diyan magustuhan ti panagsasauna. Sapay nagrawat. Ado tikin na tamabisin. Adayo tinagapuan na. Sakit, nagnag na. Apay ngamin nga imay ditay. Imbag no maibaunday ta. Ang mga no, mangan lang ti paglaingan na. Hay! Ay, kas kala ubing, Inteng. Heh. Kasta ka diti panagsautin anakman. Heh. Sarungkaran na kalangaruden ti kabagyam. Eh. Kastakit din ti ibagam. Ay, nagalas a kababalay. Maray, asino di ubing anakitak amang ipagpagod iti kaldingyo ijay igid ti bangkad? Ni Buyet dayjay mare, kaanakan ni Inteng, si Mangbay ijabalay. Kabsat ka din ni Kwarog, Maray? Saan? Agkasinsin ti nada. Isong agkapidwada. Imbag man tamo na ti agiwayway iti kalday. Wen, simurot kanyak idi na minsan, mare. Nakita na ang nagiwaywayak iti kaldeng. Di kwan, imbaga na nga isukanon ti agiwayway. Nagagama nga ubang. Idi dinamag ko no asino. Dinamag na mo no asino Idi dinamag ko no niya ter aramiden na. Kuna nakidin, apay, di yu makita ter aramida. Kuna nakidain. Aya, maray. Sabali ti pa nagsungsungbat da yung ubang. Ang, no adalan anaimbag. Pudno mat dagiti salsaludsudan na. Kan husto mat ti sungbat na. At damot ubeng, gibalay da Uncle mo, Kwarag. Kapidwak dahi jay, tataba daw. Naggapo iji kabangibang alugar. Imay mo't pimasyara. Kapidwam gayam. Isungagpada kayaw, akaslada kurkurang na. Ha? Awang kurkurang ko niya. Kumplito ti bagay. Awan kurang, awan suraw. Da kayo ati at da sursurok na.
Anya ko matisursurok ka, lukaw. Saan ko nga ibaga amin? Ngam, ibagak ti maysa. Dahi tabot ti agong yaw. Sobra ti kadakil na. Kala ka, Mike. Imbis na di mo, ibagampay lang, Mike. Kasanaw, ibagamot ngamin nga dakurkurang ka. Kumpleto at tupay. At da kumamat sumangbay akatulong tanga agaik ditaw. Nagsamakan day tagagaikam. Ngam di ka mo nagbutas. Nungay adda ulag dita. Nagpudot mo nga raw ti saka no nakabutas dataw. May mayat, awan butas na, tapriskaw. Ang mga numatagbat mo day tasakam. Makurangan tuki dayn. Apay, madanagan ka pa'y, Mike. No, adda mapasama kanyak tuyang. Na, apay, sika. Di ka madanagan no adda mapasama kanyak. Addan sakit kurkurang mau. Agdamagat, pagdamagan nak, Mike. Amo pa yan no asino ti adda kurkurang nakadata. Oy, tuyang awan ti pulimay, akurang. Oray awan puliyo akurang. No adda mo't sorsorok na. Ay agtalnakan. Agpadpada kayo lang, kundi kwaraw. Nay, buyait. At damot igam mo atim ba? Papanam ka day. Apay, no adda igam ti tawa timba. Saan ka di amapan sumakdo, manong? Ha? Ayunan niya. Hey, sige. Ingka nga ro din sumakdaw, buyait. Imbag tanapan sumakdaw. Tsak kumamanin ti ibaunda sumakdaw. Kastoy langan. Tapno mabibit ti panagsakdaw. Ingkamot mangalay ti timba. Tagsakdo ka mait. Saan mo nga urayan nga ibaon na kanya apong banang? Ha? Sumakdo ak, mate? Una manong, taumin inom ka mat ije balay dapong. Saan ka di? Sa bagay. Agpaisot ako na ang buyait. Alan, ingkan mangalay ti timbam. Tainta nagsakdaw, manong. Kwarog, itaman pa'y anag disnudo ka amapan agsak daw. Ha? Ni anti, mate. Diyo ka di kayata mapanak agsak daw? Saan man? Ay, maragsakan ak makakita amapan kaagsak daw. Sigud mat nagsaksak duwa kantay. Wan, no ibaon ka. Ha? Ang ita, awan mo tinang ibaon kan ka. Ay, kasta, tikwarog. Uray may sa tikwarog, no kasta kagagat. Di dala maw. Minandaran nak day di abuyay. No saan nagapukin kwa na. Saan ko man ngagsak daw. Anya ti ibagbagam, kwarog. Ha? Ay, awan antay. Inakaruda nagsak daw. Ay, anya ka diti sidain tayo inton madamdaman tay. Tinola a native a manok. Wow! Sinagpawak iti marunggay. Naghimasan antay. Imbagman, tadi da sa pulan ni Boyet, ijabalayda. Adda imawag kanyak dungaw. Di na magdano adda ditay. Kat imbagak nga adda. Adamot pa kairanudan, iti dayjay nga obeng. Nalaka nga ibabaon. Di da pa ilakat umay alaon. Apay aya akasurun mo, kat nasingput mo. Ay, masurunak no ibagada nga apukok. Kurang-kurang. Di maibabamot ti dayaw ko na. Napatpatag ka di ti dayaw mo ako ngam ti kabagyam. Jakam mo. Ay, nadagsan ti darakan ko na. Apay kumaan nadagsan. Ay, nusyak, kayat ko. Nasingput nga men. Maray awak pa'y ngarudgan ko na no daduma. Marayaw ka? Iti kinakurang na. Saan ka de nga ad-adda a kinakurang no ibain mo ti kadaraam nga adda diferensya na. Nay, natagbat ko matindi sa kagtuyang. Ay, tulungan nakman. Kunak gamin ngagbutas ka. No kasta nga agaik kay ti dadakkel aruot. Di kanto mga mindumdumngag. Hingga mangala ti bulong ti bayabas. Malababit lang nga raw. Adda bayabas kat di taasinan. Nay, kuya. Sinalbag. Nay, kamutin ti kikit kaw. Isumoy lagaya managutout. Ay, dara sa matuyang. Awanan ti kikit kaw. Yakam mo no ayan nan. Nailaw ka nagitiruout. Nay, umay ka niya. Antuyan!
Tinaltal kaun. Itapal maun. Aday tay, hibatakaon. Hinapot ko ta permitidara na. Ha? Ay, sus! Awan mat ngagpay so kiki maun. Anay, ouch. Na, anda kurang mun ba daw? Ha? Nakurangan ti ramay ti sakam. Awanan ti kikit maun. Nay, papanan nyo ka day. Tataba daw. Nanatuyang. In kayo ka di agbirok iti ubay, akadwayo di balayaw. Apay, di mo ka di makita. Ngagpilpilayak. Ha? Ay, kunak no artiyo lang nga magnadayta. Nanano ka diti sa hakam, tataba daw. Ay na, kwaraw, nakurangan ti ramay ti saka na. Ha? Anya ka diti napasamak? Apay ang nakurangan ako na yun, nana. Natagbat na. Iso nga ipan ko man ija ospital. Ha? Kadimot agsardengan ti panagdara na. Ay, siyas, aglugan kayo nga rudin, Ipan kayo ni di ospital. Na mga no ipatay mo daytan tata. Narigat no saan nga agsardeng ti panagdara na, ako nayaw. Ado ka no tinatay, kapo iti panagpadara. Ay susika mo't kwaraw. Ipatay ka di tinatagbat akikay. Nadayupay day tayo ti bito ka. Muray adayaw, no saan nga agsardeng ti panagdara na, delikadaw. Ay, di nakman butbut ngan si Kakwaraw. Naladaw kamot ita, kwarog. Adda ka din nangarkilakan ka. Intulod ko datata ba dong di ospital, tagpadara nga main. Ay, agtal na ka man. Agpadara ayamot ti lalaki. Na, nga baikit din asan nga antay. Na, Ni tata ba dong tagpadpadara. Natagbat na nga mintikikit ti saka na. Saan nga agsardeng ti panagdara na. Isunghin pan mi kininanatuyang di ospital. anya. Ay, anya nga min tinapasamak aya. Aggagaik ka na, kat day. Nairaman na siguro ang natagbat, Ay, no apay met ngamin. No anya ti saan akayat ang mapasamak. Iso met ti mapasamak. Ay, kaasimot ni pari badong. Imbes ko maakompleto ti ramay na. Ita, kurangan. Anya din ang ko nga imbagambana. Ada kurkurang ni pari badong. Saan akas tati kayat ko asawan inteng. Nadangran na tikikit ti saka na. Katday jay. Ay, jak amon no anya tinapasamak. Nakurangan samot ten ti ramay na. Ay sus, kapoy pari badong. Apay nagan-anungay ka no? Aggagaik ka no. Ay, nairaman siguron adya ramay na. Amumatan ti aksidente, uray saan akayat ama pasamak, dumteng lata asaan anamnamaan. Kas kumakanyak. Adadyak kahit ama pasamak, ngam iso tinapasamak. Oh, Na, anya kumatisaan mo akayat ama pasamak, ngam napasamak? jak kayat. Ngada ka balay ko ang mga babaen. Ngam, napasamak. Si Mang Baykit din. Ay, inteng, madintituno ti saom Kas kalaubing manan akulak, laklakayan kan, agnakam kakuman. Wen, apay nagkapitanak. Ayan no, awan nakam ko. Kita ni ang kailantay. Adday ti sirok ti kayo ngagsilsil paun. Numuna tagkat-katawang agmay-maysa. Ay, kastamot day tang uncle mo. Umanay laakat katawaan na ti makita na iti cellphone na. Makitam ka diti makit-kita kantay. Ha? Ni ka di buyet nga agtartaray nga umasidag ka ni uncle mo. Saan antay? Ti bumababa iti nga ti kayo ngayan ni Angkel. At tukawan na ni Angkel aw. Ha? Ay, inteng! Adaw lagi ti batog ti taltal mo! Di na nangagantay. Na. Makumi iti buy-buyan na iti silpaun. Angkel! Ipampamaysanan tumot ti cellphone na. Ay, di nadengdenggan ti tao. Ay, inteng! Ha? Ha? Dinardaras ni Buyet at tinipay ti ulag. Na- Nagturadain. Ay, Ay, mapanak iti anda. Ay, inakita-kitaan antay. Ay, nagtarayan ni Kwarog iti ayan da intinggan buyet. Ay, mapanak mo't ijay. Amom ka de inteng. Ano saan at tinipay ti ubing ti ulag amang tukaw kumakan ka. Natukkawan na kan ti ulag.
pukpukawan da ka kiniyantay. Ngam di mo mat mangmangag. Ay, kwa. Nangagkutipok kawiyaw. Ngam jak lakayat ama disturbo ti panagbuyak. No awan ni buyet anang tipay iti ulag. Ay, jak amon. No anya tinagbanagam. Uray gayam kas jay na. Ang naturad tayin sakit nak talaga. Ay, pudnot ako naman kail. Ubing lama ko na. Ngam nakaaramid iti kinabanwar. So ada kayo. Uray ada diferensya ti may sa tao. Saan arumbeng nga umsyon yo? Uwan nga rod. Ay nagyaman ak unay ka ni buyet. Ang apaman akas jay ti naramid na iti ulag. Pimanaw ti ulag. Idi kwan. Pimanaw mo tin ni buyet anapan nagay ayam. Kaslawang mo't anyaman kan kwa na. Ti naramid na. Kat, kasurun mo ka di pala ang jay ubeng. Ay, kwa, saan uray agyan kadatan iti agnanayan. Ay, agbababawi ak iti imbagbagakan inaramid ko iti kalabas. Pakairanudan gayam, uray ubing. Pudnoti ko nam nanabanang saan ang maiparbang nga umsyam dagiti adda diferensyana. Ala si Jay! Dinon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junreb. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay iti kay panagdangay.